Kalong kebapla shibon bandim bat ban yo sngo syapang ki breu ki bomdei naga jaj breu kasi jongi Henry ki la bat ban tho bat ban penmi ye ki kot haka kdien kasi mentang nya pai kindian syapang uwe ni ki breu bomdei naga jaj breu kasi jongi ubadei pat naga we ka jaj breu ubala penut poari la de pat ubala penmi ru ya kakan hai kisur jong jing ruai la ne ki poetry kasi kenang baki kasi kinyo ban pule de se kani kala ban long kasin ban ning kong ya phi ban yo snau pat le se don pat na pedang jang phi ki bala yo ban pule ki kat ki jong une unong tho ubam dei na ga jaj ban riu kasi ubadei pat na ki wei ki jaj ban riu ye ka ban ngi ju khat de ki jaj ban riu khar menta tunginya pai kindian syapang uni unang tho ubam dei naga jaj benriu ge jongi uba baro ngitip yau kumu SM Amjad Ali ka kerteng pura ge jong SM Amjad Ali kadai Usyai Muhammad Amjad Ali lakhayu Amjad Ali hamor shidaban hagas nam khat ras pa andru huwei bat ulahe lasan hagan nong ba shilong bat udan hagan yam musulman Udairu ukun jung Nawab Syai Muhammad Amjad Ali ubana Mursyid Daban ya ke jing jinglong kapor kena ka jung shimla tip pinya ber shimla yo jing tip satya namar bo dai naga jaj benriu khasi ke jongi andrei kato kat ne kidon kyo jing tho ke balengkan haba pai sya ka jing pule jung Amjad Ali Ula pendep ya ke entrance examination na Shillong Government High School hagas nem kat raspa prapunyo. Laong bahadin bu Amjad Ali ula pendep ya ke entrance examination na Shillong. Ula lek pule pat syakal kata. Hang tau ula pendep ya ke BA examination bat kumju ya ke BL examination hagas nem kat raspa dai puar. Haba pai syaka kam tho kat ke jong ba ula akaktin kasi kabaning kong ka day namar ba udan ha Shillong usa a Shillong ula yakle lang berki kasi kumta ula nang pai akaktin kasi bat day na kata-katau ba ula ban tho yaki poetry kasi kumta kalong ka bapla ban tiam bu Amjad Ali ubam day u kasi ubam day udo usnam nakajat riu jongi Henry udan ya ke jing ke ba kerpang ke ba ula ban penmi iki poetry kasi ha ke ba ula ai bat jer kateng ya kata kakot ke ba ula tho kalong ka mentai ula penmi ya ke ne kakot halaban Shillong ha ke senam kat pras pa prapo pra ba ula pha shon ya ka Baptist Mission Press ha Kolkata ha ke sla baning kong jong ke ne kakot ngisem ya kine kikin tien ki baong Wat kena pop ya ki breu lada pisem ki jinglai namar omdon tang weiru ban laj na ki jinglai jing penbet sngow bha hang neng yu I baga jing tho ka jong idon kat to kat ne ki jing mot ki bakrao ha kan ni kat kat ka jong S Amjad Ali idon khat pra tli ki poetry ki bau la ai kerteng halaga jong ka kerteng ya kini ki poetry ki jong bat na lor kata dan pat sakawei ke bakam sngot tenat syu ke ba une ujat benriu bamdei naga jaj benriu kasi uang haba pai syaki kasi ha kene ka kat thu poetry ke jong u tho ya kini ki gentien ta ka ba u kersiu ya ki kasi kumne sensyar ko riu kasi tu sensyar hi ya phi Ublay un rap baro ya pi ban sensyal ma pihi sensyar riu kasi bat na lor kata u Amjad Ali haba u yoi ya ka jingshat ki kasi hendai kaba itnat bat kaba syongkun hadu kata-kata une unong tho umla klem da bu ki jing tho jingken mau haba u yoi ya ki bat u yo sngaw ya ki jing sawa ki jing put jing tam bat u ong kumni Jingtam latem muri laput kentik lashat kentai hapadang cinrang saudong wa ka jing I denan
Nalor kata haba upai syuk syaki tei soti ki basyat apdang kelempung uong kumni. Ki tei soti kentai kasi ki jansem syat lapong. Ladeng koping kenjeri kesial siar kang kenjeri wadang. Pan sengat kilabu aki kli sengka mahu kidan. Labat rumah rusam hakti ladeng bajuban. Haba upai pat syaki shinrang basyat saudong iki kentai hakata kelempung uong kumni. Shinrang banang kilas pong ladon tuwiar nyau. Sempiak labat lapong jimpong temen berki kenrau. Kenjiri sengkai kenjiri taba menjili bat syandang. Konopat bat kenjiri rupa ladeng shinrang banang. Bat u amjad ali haba pai syaka jinglong gajong u berkipai mbak kasi. Ulai dan bentah haki babon kikam. Kawai ni gajong dan bentah gajong u. Kalong haka revise committee ban penmi ya ka dictionary unisor sing. Haka jing yat lenti gajong u amjad ali. Ulai dan bentah shibon ba berka emlang salang. Habai day berkikam kijam banterai kum unong tremon singopha. Ulai dan bentaru bat ka Shillong Taxpayer Association bat ka lele ka bakam sngo pla kalong ula long ru udkhat jongka Legislative Council jongka Selhead Constituency bat ulang ru legal advisor ya usim melim bat usim nongkrem ulong ubat tibet bhau ban long ru unong pet yakidin bat kidaction reakti ulong ru bas ngotenat ban airong bat reik pel trepra bat ban syong pulai. Bat u amjad ali ula klat na ka pertai haka khat sa tu rek kelalingkan khat khandai spa alpon riu latep ya u halum jingtam hasnong lum pering. Unong tho ula long unong mai lenti ya ka tho katar khasi hakaliang ki poetry la ban ong bo ulong ru ulur step hakaliang ban tho poetry hakikitin kasi. De parlok kani kalong gajing gajong amjad ali. Kumta kapasok lane ka kubor bang yot ya kenuksa nu amjad ali kalong. Wat udkar ubam day nagajat benriu. Udan gajing bakerpang tang nakadaw bu wan syong wan sa apo kajela jongi. Kumta ulaya le kat bala ban day ban la ban penmi ya kaktian kasi hagajing thok jong u. Hendrai kane pat kalong gajing keli yang habat epi. Hagane gajok menta. Babon ngumangi kibadaki kasi. I kumbangilas dang ban klet yalah gajong kaktin. Kumta gajing wan rayu amjad ali. Ai kan long gajing kersu tiak yang habat epi. Bangim day ban klet ya kaktin kasi. Ho'oi ngidon kam ban tip ya kaktin pareng. Hendrai ngin buram ya ka. Ngin iye ya kaktin kasi. Boram ya gajang kiwai. Iye ya gajang lajang. Hublay shibon nang ya girshan. Ya gane chana.